Tuyuq sүйүү. Көркөм чыгарма, аңгеме. Авторы Эсенбай Нурушев. Өзүм үчүн жазылган лирикалык аңгеме. Маркум Салижан Жигитовдун арбайына. Окуган, аудиолоштурган Эрнес Хияз. Жарылган бомбадай болуп, жаманга бар кечке жук жатаканага дөңдей түштү. Кокустук болгонбу, ким бирөө түртүп ийгенби айтор, жогорку курстагы бир жигит үстүңкү кабаттан кулап кетиптир. Таштак жерге төөсү менен тийген экен, мээси чачырап ошо жерде мүрт кетиптир дешти бирөөлөр. Жок, антпей эле аман калыптыр. Болгону омурткасы сыныптыр. Байкуш эми 6-7 айсыз адам боло албайт го дешти башкалары. Бу жаңылыкты биздин жигит эң акырында укту. Китепканадан келсе бөлмөлөш балдар ушул окуяны узун сабак кеп кылып отурса керек. Адатынча баарынан озунуп муну Алтыбай кабарлап калды. Уктуңбу битике? Биздин жигитти ал ушинтип атайт. Мунусу битикчи, окумал дегени. Бир баатыр 3-чү кабаттан секирип мерт болуп кала жаздаптыр. Койсоңчу, ким экен ал? Биздин жигит кызыга түштү. Билесиңби? Былтыр биз менен ушу бөлмөдө турбады беле? Ошол Эркул. Чынды болгонго? Биздин жигит чындап эле таң калды. Кайдагы жин дейсиң, деди Алтыбай, иштин баарын иликтеп-жиликтеп келген билер мандан бетер. Бу эрем бир кызды жактырып калбайбы? Ага дагы бирөө сөз айтып жүргөн экен. Ишти чечип алалы, кыз кимди тандаса ал ошонуку болсун деп макулдашыптыр. Теги Кудай аткыр азыткы болсо беркини тандап атпайбы? Ошо, сенсиз мага жашоо жок деп алиги баатыр терезеден ары боюн таштап жибериптир. Рас болуптур, деди керебетте китеп тиктеп жаткан Сарпбек ачуусу келгендей. Акылы болбосо ошо да. Ага эмне, кыз кырылып калыппы бу кыргызда? Эми аны кыз эмес, кемпир да карабайт. Жарым жан неменин кимге кереги бар дейсиң? Балдар, сүйүүдө акыл болмок беле. Үстөлдүн төрүндө конспект жазып отурган Абдылда аксакал дептеринен башын көтөрбөй күңгүрөнүп койду. Акыл болсо ал сүйүү болбой калат. Бу бөлмөдө жаткандар төртөө. Баары тең бир кырдуу, армияда болуп, заводдо иштеп, кагылып согулуп дегендей, картайып баратканда университетке өтүшкөн. Улуусу Абдылда, беркилерден 3-4 көйнөк мурда жырткан, баары аксакал дешет. Кийин Алтыбайдын айтканы чын чыкты. Баары ошондой болгон экен. Эртеси бүт факультет дүрбөп, деканат жыйын куруп, партиялык чогулуш чакыртылып, обо-добо кеп болду. Ары кетип, бери келип жатышып, акыры комсомол уюмуна студенттер арасында тарбия түшүндүрүү иштерин жүргүзүү табышталды. Ошондон көп өтпөй, эмки жумада сүйүү темасында талкуу болот экен деп жатакана дүрбөп калды. Кире беришке бакыйта жазылган жарыяда илинди. Анан жума күнү кечинде жатаканада жан калтырбай баарын ылдыйдагы чакан залга айдап түшүштү. Ага биздин жигит да барды. Адатынча арткы орундуктардын бирине көчүк басып, кармай келген китебин барактап коюп отурду. Аңгыча студ кеңештин мүчөлөрүн баштап Сарпбек кирип келди. Сарпбек университетте комсомол комитетинин мүчөсү эле. Бул ишти ага жүктөшкөн окшойт. Өгүнү өзү да кулакка кылгандай болгон ушундай диспут өткөрө турган болуп жатабыз деп. Талкууну ачып, Сарпбек жатаканада болгон ишти оозанбады. Тек гана сүйүү деген эмне, аны азыркы жаштар кандай түшүнөт, ушулардын тегерегинде талашып, таңашып көрөлү деп сунуш кылды. Бирок кептин оролу дароо эле ошол окуяга бурулуп кетти. Азыркы кыздарга бир жигит жетпейт экен. Буларың жүрсө эле 2-3 менен жүрөт турбайбы? Терезе тарапта отурган, чачын желкесине чейин кое берген жигит кызуулана кетти. Баланы ушуга жеткирген жаңкы кыздын дагы жоопкерчилигин караш керек. Туура, деди бери жактан дагы бирөө. Ойлоп көрсөңөр, адабиятта да, кинодо да, турмушта да сүйүү үчүн жалаң жигиттер өлөт экен. Эмне үчүн кыздар өлбөйт? Кыздар деле өлүп атпайбы? Орто ченден бир кыз чебелектеп кетти. Анна Каренинаны эмне кыласыңар? Аннаңызды айтпаңызчы. Ар жактан жапалдаш бойлуу бир бала чепеңдеп чыкты. Аныңыз ойношу таштап кетип, абийири ачылып каларда поездга боюн таштап өлүп атпайбы? Ошондо жигиттер терезеден секирсе, кыздар кошо секирсин деген турасыңарбы силер? Ортодон дагы бир кыз тура калды чыйпылыктап. Капталдан чыккан бир жигит аны жарга такамакчы болуп, каяша суроо коюп тапанданды.
Ayal erkek teң bolsun деп өзүңөр айтып atpaysыңарбы? Туурабы? Тура, dedi жаңкы кыз. Анда бары тең болсун да. Зал дуулдап күлүп калды. Ага болбой орун жетпей солуптата котолошуп турган балдардан бири окумалдыгын көрсөтөйүн дедиби, колундагы литературная газетаны ары бери булгалап бак-бак сүйлөдү. Мына могу жерде берегити мужчин деп жазып атат. Жолон акындагы эй достор, аяштардын койнуна жатпагыла деп атпайбы? Ай бала, сен бакылдабай кое турчу, деди көз айнекчен шыңга бойлуу жогорку курста окуган бир кыз ордуна туруп. Андай эмне? Силер кыздарга үйлөнбөй эле гүлгө онап бала таап аласыңарбы? Же сен, бала, жигиттердин баарын гомосексуалист болгула деп үгүттөгүң келип турабы? Зал кыраң катка түшүп күлүп калды. Кыздар кол чаап жиберишти. Ушуну укмаксың, деди жаңкы окумал жигиттин жанында турган теңтүшү аны далыга чапкылап күлкүсүн тыя албай жатып. Купкара жайлады сени. Сөз кыябы башка тарапка ооп баратканын байкаган Сарпбек залга кайрылды. Жолдоштор, темага кайрылып келели. Мына арабызда биринчи курстун кыздары отурат. Булар кече эле мектеп партасынан чыгып, чоң турмушка жан гана аралашты. Ушулардан да сөз угуп көрөлү, деди да алды тараптан ким бирөөнү көрсөткөндөй болду. Кана, чоң кыз, сиз сүйлөйсүзбү? Руссо айтыптыр. Акылсыз сезим, алжыган сезим деп. Менимче сүйүүдө деле ушундай го, деди тиги кыз сыпа, жагымдуу үнү менен. Биринчи курста эле руссону окуп жиберген ким экен бул дегендей, биздин жигит башын көтөрүп, ошол жака карап койду. Бирок кыздын өңүн көрө алган жок. Аңыша эрмек таппай турган балдар ага да жабылып калышты. Ай чоң кыз, деди бери жакта отурган олбурлуу бир жигит. Сен өзүң чындап ким бирөөнү сүйүп көрдүң беле? Жок, ант элекмин, деди алиги кыз кулак учуна чейин кызарып. Шашпа, деди жаңкы жигит ак каптал адамдан бетер акыл айтып. Шайтан сүйүү сага деле келет бир күнү. Көрөбүз ошондо руссо экөөңдү. Кызды талонго салып талатпайын дедиби, Сарпбек биздин жигит тарапка кол жаңсай берди. Бу жерде менин досум отурат. Философияны көңөрдөн кем билбейт. Анда ушу жигитке сөз берели деп, экөөз бирдеме айтып кой дегенде ишара кылды. Биздин жигит саада эрингендей ордунан турду да: "Мен жаңкы кыздын оюна толук кошулам. Туура айтты", деп койду кыска гана. Талкуу талаш дагы бир топко уланды. Биздин жигит этегине чейин отура албады. Ыңтайын таап акырын жыла басып залдан чыгып кетти. Кайсы бир күнү Сарпбек биздин жигиттен сурап калды. Салижан акындын китеби чыгыптыр дейт, окудуңбу? Окудум, деди биздин жигит. Ыймандай сырым менин деп аталат. Анда бизге бир доклад жасап бер, Байкыбай. Талкуу уюштуралы. Аерде да жанагы сүйүү темасы бар дешет го. Бизге отчётко керек болуп атат. Жарайт, деди биздин жигит. Улуу комсомол башыңды кичүү кылып суранып атсаң, чок деген болбос. Биздин жигит Салижан акынды пириндей көрөт эле. Анын ар бир жазганын кыя кетирбей, гезитте болсо кыркып алып журналга чыккандарын жыйнап коет. Салижан акын өзү чоң адабиятчы, илимпоз киши. Көңкү журт билет. Мурда ушул филологияда дарс окуш экен. Кийин өкмөттөгүлөр атай чакыртып кыргыз энциклопедиясын даярдаганга кол кабыш кылсын деп ошо жака жетекчилердин бири кылып дайындап коюшуптур. Университетке келгиче биздин жигит да акын болом деп жүргөн. Жазгандары деле жаман эмес эле. Бирок соңку бир жылда көп нерсе окуп кыйла көзү ачылгансыды. Поэзия деген оңой оокат эместигин чындап аңдагандай болду. Ошондон улам ыр жазбай калды. Акын боло албаган адабиятчы болот дегендей, ал акырындап адабий сынга ышкысы артылып, 2-3 курдай макала жазып, Кыргызстан маданияты кезине алып барса, алары жаккан окшойт жарыялап жиберишти. Мунун аркасы менен курсташтарын эле эмес, жалпы факультетке жаш адабий сынчы катары тааныла түштү. Салижан акындын жаңы китебин 2 жумадай мурда сатып алган. Ошондон бери үзүлө түшүп, 2-3 курдай окуду. Анда деле окуму тарабай, ара чолодо кайра барактап кирет. Жадесе дарс окуп жатып да арт жакта жашырынып окуп отурган учурлар болду. Ошентип жүрүп китептеги ырлардын баарын жаттап алгансыды. Ыр жазсаң ушундай жаз ата, деп коет ал ар бир ирет ичинен машырлана. Китептеги Моңдуу баян поэмасы айрыкча таасирлентти. Икаянын кыскача мазмуну мындай эле. Акындын каарманы чүрөктөй бир сулуу кызга ашык болуп калат. Анысын айта албай азап чегет. Өзү жандап бара албайт.
Жанына келсе дудуктан бетер тили болуп сүйлөй албай апкарып калат. Тек гана жолун алыстан акмалап, караанын көрүп ошого жалынып жалбыртап жүрөт. Баары ызасын ырга чыгарат. Ошентип жүргөндө кызды ала качып кетишет. Муну акын Муңду тарых деп атаган. Биздин жигит докладын бүтөр замат зал гүлдөп, талаш тартыш тутанды. Болгону бир кишинин арманы экен, мунун эмнеси Муңду тарых? Университетте быйыл бүтүргөнү жаткан Бекбосун деген бала кербездене сүйлөдү. Ал анча-мынча ыр жазып, аларын өзү жаңычыл поэзиядай көрөт эле. Жаш акын атып калган кыздардын бири ага каршы болду. Сүйүү деген ар көчөнүн бурчунда туруп алып, көрүнгөнгө айтып, таш быйкат же рекламалала турган товар эмес. Эгер ал ушундай купуялуу, сырлуу, аялуу болбосо сүйүү делинбейт эле. Поэзия ар бир кишинин жеке арманынан жалпы махабат арманын жасайт. Сүйүүнү ошол аркылуу даңазалайт. Сөзгө биздин жигиттин бөлмөлөшү Абдылда аксакал аралашты. Мындайды корунчак сүйүү деп коет. Акындын арманы корунчактыгынан жаңкы кызды тартырбый отурбайбы? Ортодон бир кыз кол көтөргөндөй болду. Биздин жигит караса, баягы Руссону окуган биринчи курстагы кыз окшойт. Байке, бирдеме сурасам болобу? Деди именкиреп. Сурай кой. Докладчы катары, сиз өзүңүз ушундай сүйүүгө кандай аныктама бере алат элеңиз? Биздин жигит эмне десем дегендей биртке буйдала калып мындай деди. Менимче, муну жабык махабат, жок туурасы туюк сүйүү десе болчудай. Ал туюк жарадай эле жаман болот. Адамды иштен жеп, түтөтүп, түгөтүп салат. Туюк сүйүү Жолон акын жазгандай, жоолук булгап, дүйнө бойлоп ат чаппайт, мээде жүрүп, мээде чирип өлөт. Ал эки, көбүнчө бир адамдын ичинде калат. Өмүр бою эстей турган арманга айланат. Салижан акын ушуну айтып жатпайбы? Туюк сүйүүдөн кантип чыкса болот? Теги кыз тикенектей дагы бир собол койду. Мен эми Махабат академиясын бүткөн эмесмин, деди буга биздин жигит тамашалап. Эл күлүп калды. Кыз да жымыйып койду. Ар ким өзүнчө жол табыш керек го дейм. Биздин жигит да өнөгүн өткөргүсү келген жок. Сен өзүң кандай ойдосуң бул жөнүндө, чоң кыз? Менимче, деди кыз ордунан тура жылажындай жагымдуу үнү менен. Мындай окуялар негизинен психологиялык ыңтайда жазылган чыгармаларда жолугат. Мисалы, Джейн Остиндин романдарында жакшы сүрөттөлгөн. Ал эми реалдуу турмушта баары башкачараак болсо керек. Бала экет экен, деп койду биздин жигит ичинен. Руссону окуганы чын көрүнөт мунун. Буга удалаш кандайдыр бир үн өзү да татына кайным экен, байкадыңбы? Деп кудагына шуурагандай болду. Кызды чын эле акындар айткандай, карегиң талып калгыча карап отурса болот эле. Келбет сыны келишкен, атүгүл элдин баары абаз кылган атактуу балерина бийшиге түспөлдөшө түшкөн жагы да бар болчу. Бирок биздин жигит буга анчейин баам сала бербеди. Анын үстүнө түсү ийгирээк кыз көрсө эле жүрөгү козголуп кетчү боз бала курактан өтүп, сынаакы боло баштаган кез эле. Эртедир кечтир бир көргөндө эле эстен тана түшкөндөй бирөө жолукса, анык сүйүү ошол болот. Болбосо сокур сезим кимге келбейт. Андайда сойкулар деле периштедей көрүнүп кетет деген принципти тутунат эле. Муну да ал Салижан акындан окуган. Жаз арып, жай жакындап келатты. Университетте кезектеги семестр башталды. Биздин жигит бул күнү саясий экономикадан экзамен тапшырып, конспект жазган дептерлерин колтугуна кысып, бир колундагы китепти үңүлөө тиктеп, бир колундагы узун батондон улам-улам үздүгө тиштеп коюп, Рамис акынчасынан булчуңдап булучка жеп келаткан. Бир окумда жандап өтүп бараткан бир кыз "Саламатсызбы байке?" деп калды. Карай салса баягы Руссону окуган кызга окшоп кетти. Чоң кыз сен белең. Оозундагы нанын жута албай биртке күрмөлө түштү биздин жигит. Тегини аз жерден какатып сала жаздаган үчүн айыбын жугусу келди жаңкы кыз. Мен сизди тааныйм байке, деди жымыйып. Жакшы, деди биздин жигит дали китеби менен булучкасына алаксып. Сизди чилистен дешет экен го? Жигит таң кала түштү. Капыр кыз какшыктап атат деп ойлоду. Кандайча чилистен? Эмне үчүн чилистен? Жигит токтой калып кызга бурулду. Эми кыз оңтойсуздана түштү. Мыкты окуйт экенсиз, эрудит экен. Мыкты окуйт экенсиз, эрудит экенсиз.
Marks'ty jatga bilet ekensiz. Bary uşundet eken go sizde. Bary degen kimder? Kızlar? Oň bogurlar. Jigit iştin jönün emi düşüngönдөй başyny çaýkap goýdy. Hemdeni gana oýlap tabışpaýt. Marks жазгандарyn özü jatka bilbese, men gaýdan jatka biletelim alardy. Kız anarday bolup guzaryp çykdy. Men sizde gapa kılıp koydum okşayt. Keçirip koyunuz bayke. Kız jorto çurkap aldıga uzap ketdi. Seter kız oy seter kız. Karasaň timele şakaba kılgysy var. Bizdin jigit any uzata garap kaldı. Bölmöge jaň ele baş bakkanda artynan güýüge Altыбay kirip geldi. Ha bitke. Aşygyp jatam. 2-3 günge jogalam. Çolum tibe kalsa emdige egzamende konspektiňdi paýdalanam. Men üçin de daýardanyp koy. Dedi azil çıны aralaş iştiktүү tarizde kitep depterin gerebetinin başına irettep koyup jatıp. Jolgu alar görüşörün arıdan beri salıştırıp bütüp, koştoşup sırtqa çıkıp baratıp, bir demesini unutkanday gaýrylyp basıp geldi. Datkayımdı jandap kalıpsan abışka, eme koldan çıkarba. Datkayım degi deyle bari algız, dedi bizdin jigitdi inden taptagılap. Kaysa datkayım? Bizdin jigit düşüngön jok. Emele süýleşip turbanyň jolda. Atın dili aytkanday bolgon jok al. Bilem, dedi Altыбay, bizdin jigittin maňyrolugyndan mıyıgынан jylmaýyp. Hebaldardyn bary any datgaýym deşet. Büt fakultet ag etkende tag edip jürüşpeýbi? Jolukanda jakşylap bir garap görseň baýkasy. Şunduk kız. Bizdin jigittin bamyna oşonda birdeme jetkensi-de. Jatakanada balдар jatkan bölmelerden çyn ele ır tügenip kalgansyp magnitofondan jalaň uşu datgaýymda sozolanta berişet ele. Jadatkyday deli boldu. Az eliň oýnap köp gülükünday, datgaýyma senden aýryldym dep. Bizdin jigit uşul saptardy ukkan sayın datgaýym degeni sulu emeyle şaraktap güle bergen şaýkelen kız bolsa gerek dep oýlap goýşu. 3-4 günden keyin bizdin jigit menen Russony okugan jaňky kızın uniwersitetden jatakanaga çeýinki jolu gaýradan bir bolup kaldy. Ötkendegi o solurakday görüngen süken iş dale esinde jürgen eken, kız ayıptuday başyn jerge sada. Maga tarınıp kalgan okşoýsyz bayke. Dagı bir jolu geçirip koýuňuz, dedi Jarbeker ümmeden. Ha emnege tarynat elem? Bizdin jigit gaýdyger kişidey mıkydy. Tarыныç jakyn adamlar arasında bolat. Kız içinen özün zekip aldı. Dagı sözmen çalındım. Himni ayta koydum uşunu. Angyşa bizdin jigit Altıbaydan ukkanyny esте kalıp, "Hey basa, men seni mından arı datgaýym deý turgan boldum," dedi. Çoň bir jaňylyk uguzganday. Kız gözün bakyraýtyp tigile tiktep kaldı. "Emnege? Seni bary datgaýym deşet turbaýby?" Kız birtke güýmele düşüp, "Höçüňizdi alaýyn degen ekensiz da," dedi sustaýynky. Anan aldyga ozup baratyp, "Meyli bayke, kanday aýtsaňyz oşonda aýtyňyz. Karşılygym jok. Birok, men sizge bari bir datgaýym bola albaýym go," dedi ünü çeçkin dürek çykyp. Aytaryny aýtyp alyp, kız dagı öküne düşdü. Muny tigi başgaça düşündi. Emi dagı birdeme debes eken. Kara, kapy ýalaganга da gyn eken bu gapyr kız, dep oýlady bizdin jigit. Öz gaşygyny özüne salyp goýgusy geldi. "Maga datgaýym bol degen jerim jok. Eldin bary saga uşinti wat goýup alypdyr. Bolgony oşony aýtdym," dedi jigit kızdyň kyýtýa düşkenini sezip tamaşalaganday. Kız tek sumsaya garap koyup jönöy berdi. Oşo malda Altıbaýdyn şumdyk kız degeni bizdin jigittin esine gele kaldı. "Çoň kız, birtke goýa turçu." "Dagı emne diýsiň?" degen syp kız kılçaýyp toktop kaldı. Bizdin jigit jakyn basyp geldi da, birdeme aýtjyday bolup, kızdy bir samga tigile tiktep durdu. Kız kızara düşdü. "Emne boldu bayke?" Bizdin jigit esine gelgende gözüni ala gaçyp, "Ha, jönele. Birdeme aýtaýyn dedim ele, esime çykyp ketdi," dedi gaýpalaktap. Kız şart burulup basyp ketdi. "Hudaý hur," dedi jigit içinen. "Ha, anyk perişte turbaýsyňby, gapyr kız?" Belgisiz bir jyluluk içegesini aralap ötüp, jürek uçuna baryp uyup kalgansy-da. "Men demeye jok," dedi jigit anan özün jemelep. "Gözöl ekeni sırtkı symbatyndan ele görünüp turbaýby? Öňü başyň garap gör desele, sözsüz maňdaýyna baryp nes bolgonsyp tigilip, tirmeyip galyşym gerek bele? Ha, korçak emes de almyntkide. Öte odan olu kıldım. Jaş kızdın jamanşagyn syndyrdım. Hany gele soýkemin." "Mıkır neme turbaýby?" dep oýlady kız jolda baratyp.
Tilim gıçırıp kaydan suray koydum desең, tarımmaktan tars jarılıp ketpeybi? Sözüňe jabışyp ele södörlük izlep turat eken. Bular bizden kurstagy sary tügü tişelek balapandar emes. Görübegene galbay, alçı tasyn jep bütüp, anan okuga ötken nemelerdi. Maga datkaýyn bol degen jerim jok dep goýot da. Timele meniň gözüm gaty öleýin dep durgansyp. Çilisten bolmokdan paýgambardyň balasy bol. Saga datkaýyn bolçu men emesmin. Degele ekinji şu neme menen süýleşsem elebi, yerim maýneke bolsun. Oşol boldu. Bizden jigit menen russony okugan gyz köpke çeýin görüşmey galdy. Oktýabrdyň başynda studentler guruluş otryadlaryndan, aýl çarba jumuşlaryndan hiç gaýda barbagandar üýlerinden gaýtyp gele başlaşdy. Jatakana kuşlaryň uýasynda gaýradan çuruçu düşüp, auditoriýalarda sabaklar jandanyp, көп etpey oku işi gadimkidey nuguna girdi. Studentler turmuşy kıygas jürüp kaldı. Bu yıl jatakanaga muhtaç bolgondor көп okşoýt. Ar bir bölmege 5den gerebet koyuldu. Bizden jigit jaşagan bölmege da jaňa 2 tugan gelip koşuldu. 2 öteň bir kurs jogary okugandar. Bir günü Altıbay aytyp kaldı. Bedike, bilesiňbi bu eke al bölmenin soluptasındagy katarlaş 2 gerebetke iyi kağıp koydu. Datkaýymdy bölüşe albay jürüşet. Üç öteň biri otryadda iştepdir. Kız bularga aşpozçu bolgan eken. Eşi kılıp bu eki eren oşo jaktan orup geldi. Oşondan beri jomoktor bütelek. Bir günü jakalaşa getmezeli oldu. Özleri bilsin dep koydu bizden jigit göňül koş. Aradan köp gün ötpöy bizden jigit sırtka şaşıp çıkıp baratıp, birinci gabatdagy kuş eşikten russony okugan kız menen karp korup süzüşe gala jazdady. Kız ogo beter çırayına çıkıp bir tatına bolup ketipdir. Jigit oğuzundan gelmesini aldırganday emnegedir salamdaşkanga da ülgürbey kaldı. Tek gana getenjik dep tigige jol boşoto berdi. Kız da kirpigini öýde götörüp, aldında turgan nemeni bir garap alıp, beti birtke albıra düşkönдөй bolup unçuk bastan, jer garagan boydan tıpıldap jogary çygyp ketdi. Taza tarıngan eken beçara kız dedi jigit içinen jay, başındagy bayagy çekilik kılganın kapıstan estey kalıp. Barıp geçirim surap koysam dep da oýlap ketdi. 6 aydan keyin akylyna gelgen eken diýip ganda. Meýlemi bolar boldy. Başı ekip koygunga da jarabady dep oýlady kız öýde götürülip baratyp. Emnigedir içi açyp ızalana düşkönдөй boldu. Anan özün joşutmaka, salamdaşpasa satkaýsarym, gemeli almaga, uşuga da baş ortup jürembi dep koydu. Gaýsy bir işembide bölmöde bizden jigit jalgyz kaldı. Jaňa 2 tugan geçke gaýdadyr jürüp, el jatarda gelişdi. Iki jaktan jalap, bir tüngö bizdi bölmöde galtyra turbaýke. Ortabızda tıkır maselemiz bar ele. Oşony ýene erkin süýleşip çeşip alaly dep asylyp kalyşdy. Bizden jigit maňdaýky bölmödegi kursdaşlaryna baryp, oşo jerde tünep kaldı. Al bildi tigeke çeçalba jatkan emne masele ekeni. Iki erendin jomogy kanday bütkönin bizden jigit jaňy jylga çukul gaýryly 6 aýdan ukdy. Ekönün teň katygyn beripdir, dedi al tabasy gana maşyrlanyp. Kızga barıp biribizdi tandap al desse gerek. Antkide siler maga birdime ötkörüp koyduňar bile. Men sırtman ton bıçıp, bölüşüp algyday. Silerge gaýynyn talpagyjy, ötögöndün terisi emesmin depdir. Herge tişdi oýlanyp maga ali erte. Bolgony ekinji kursga geldim. Oşançyle yer gerek bolup kalsa, silersiz ele tabalam dep tigilerinin talpagyn taşka jaýypdyr gaýran datka. Jaly gatdy neme go bu datkan dep koydu bizden jigit. Anda emes, abdan estü, sydyk kız. Men saga görkem dep aýtyp atpaýmby? Bu eki terezeden alys ketebiz deşpepdirbi? Gaýdan deýsiň? Altıbay karşıldap kaldı. Biri daröle başka kız taaptır, jazda üýlenetmiş. Ekinçisi bolsa akyry uşu kızga jetem dep gögörüp jüret deyt. Mart etektep kalsa da gün tabına gele albay, jaz geçeň dep jatdy. Bizden jigit emnegedir ele jüregi tüpeýil tartyp, içinde bir tuyuk sezim tышka çıga albay tumçugup, tuýlap jatkansyp buk bola berdi. Göňüli gandaydyr birdeme güsep, al emne ekenin özü da düşüne albay jürdi. Kaýsy bir günü terezenin tüýündegi gerebetine jatyp alıp, köpden beri karmabay kalgan Salijan akyndyň kitebini barakday başlady. Irlaryn bütüp akyrynda muňdu bayanга jetdi. Any sydyra okup baratyp, kabiletden ele özünün adyrga abadyn düşüngönдөй bolup ketdi. Kaýtalap dagy okudy ele. Lupa menen garaganday murdagdan da aýkynrak bola düşkönsiňde göňülünde düpüýgen kusalygy.
Kapıraydı. Timele içime girip çıkkanda aytıp jatkanım gör akındın. Tangala tamşanıp aldı jigit. Kılan etken kaygı jogoy esinde. Geleceke jadırap gülümsüröp, jaşoo güçü çatırap denesinde. Tuyuk çerge dumukçu süyü tilep balamay ne kılasın. Geregemde jötöldün gök jetimge. Ayla barby süyüge kabylasın. Adam bolup jürgen soň jer betinde. Hem nele mınça içim bışat, buğdugam dese. Görse süyügü söp kalgan okşoboyuz bu sene köz, bu ayqız jürek. Jigit ahwalyn düşüngenдөй jengil ulutunup aldı. Turmuş menen gıyalda bakkan oylor, dal gelseçi daima ataganat, jakşı görgen kızların jaşboz oylor, kıyalınan jakşırtıp jasap alat. Azgırlıp ışkıga ulam, aşık jigit jalındap güýöret. Realdu kız demes kıyalınan, jaratkanın jalbarıp süýeberet. Akındın bul sözü da çyn ele. Bizdin jigit kıyalında kıntık sıgılıp jasap algan, oşondoy bir kıyalı gödel bar bolçu. Birok al tasın süretke aylan albay, takay bülbül tartıp turar ele. Balkim bizdin bozoyda aşıgılıktan başı aylanıp karaylap kalgan çıgar, teyteygen bir çıraysız bakır kızdan ayday peri jaratıp algan çıgar. Süýdüň gözü sokur degen uşulda, dep koydu jigit içinen. Kuday ılayım uşunday ıkıvaldan saktasın. Bu jagına kalganda bizdin jigittin tabiti, dem dymagı ırastan ele başkaça bolçu. Kıyalında ürül-bürül elestep jürgen jankı kıyalı kızı anyk perişte ekenine, al bir günü sözsüz jolugarına, anı görür zamat ayny bay tany turganına börkünde işenet ele. Kıyalı menen gün görüp jürör ele. Kiteptirden ilikte weňsegenin, boyu japys bolsa da süýör ele. Bu düýnüň eň biýik nerselerin. Ary jok bir şaýtango çirkin ümit. Adam bilbeyt ölgönçe osol jerin. Özü jaman bolsa da jankı jigit. Jakşı görçü kızlardyň gözelderin. Tuhu ata tagle men aýtyp salgango. Jigit gadimkide gudungdap ketdi. Jaman arma garabay men dal uşunday emesminbe. Tamaşasyn tagdyrdyň garagıda. Bir selkinin apaçyk asmansyndu, aýdyň tunuk kaşgaýgan jamalyna aşyk bolup alganyn aýtpaýsyňby? Yüzündögi albırgan kızılınan nur taralıp jarık gün şoğulasınday. Giyip çıksa göynögün kızılıran, kılaktagan kırdağı joğazınday. Gözleri var günösüz bakrakay, kılığı jok kızdarday min amaldu, bolso dagı boy toygon tatına kay, bir kız ele jönököy realdu. Uşu jerge gelgende jigit tık toktoy kaldı. Akındın kızın al özü görüp bilip jürgen kızlarga salıştırıp, oşolordun arasından izlep görgönü kıyaldana getdi. Uşuga okşoş bir öjarım kim var? Şagile Russonu okugan kız esine geldi emnegedir. Anam barıp, kıyalında büdömüktönüp jürgen bayağı süret Russonu okugan realdu kızga aylanıp çıga geldi. Jatkan jerinden şartırgıp turdu jigit. Eki kolunu artına alıp, jindi bolgon emede eğim bölmödü harı beri basa başladı. Sabaktan gelgen soň 5 kız bölmöde jöjölerde çöwreşip çay içip oturuşdy. Aňgyça sary çekil kız "Ay, bilesiňerbi?" dep kaldı. Kızık bir jaňylyk açuday bolup, bar anyň ozun tiktep kalışdy. Geçe çay kaynasın dep kütüp kuhnenin eşiginde turat elem. Bir malda tömenden çilisten çay geldi. Anı görö sala koridordun tigi başında gojuraşıp turgan 3-4 kızın biri "Çilisten, men seni süýem" dep gıйgırıp kalsa bolabo. "Atikiç" dep surap jüberdi kızlardan biri çydamy jetpey baratgansıp. Tigi bayken kılçayıp da koygon jok. Sümböдөй tüp-tüz basıp barıp bölmesine girip ketdi. Göýnök juganga şylty tabılganda şınkıldaşıp, kızlar muну bir topga söz kılıp ermekdeşdi. Bizdin kız bolsa, buga anın taptakır kızıgı joktoy tımпyýyp oturdu. Oşol günü Çilisten kızdın tüşüne girdi. Alty alysta baratat. Kız artынан gıйkırat. "Men seni süýem Çilisten." Jigit gaýrylyp garaýt da, kızdy gözдөй jönöýt. Tak maňdaýyna gelip, bir topga tigilip tiktep turat. Bir gezde kaltıragan goldory menen kızdın samaýyny akyry sylaýt. Anam moýundan jumşak guçaktap, "Maga datgaýyn bolçu, seni sagындym" dep gudagyna nazik şuwraýt.
Kızdın denesi gürküldü verip, gözü süzülüp mağdırap baratat. Angyça har jakdan jer jarylganday birdeme tars diye düşet. Kız çoçup oýganyp ketdi. Sırt ağlay dölöy düşüp, jamgyr terezenin aýnegini talkalap salşuday, tarsıldap çabajap, gün gürkürüp, çagılgan çartılдап jatkan eken. Bu ýylky жазdyn birinçi nöşöreli. Kızdın jüregi dikildep soğup, öpkesi kapkasına batpay göp, denesi gölüşal terdep, iç göynögü sığıp alma su bolup kettir. Oşo galybynda bılk etpej jata berdi bizdin kız. Tük gözü ilinbey koydu. Estebeyim demedim bile. Hemnege düşme giret. Kudayım ay, jakşı görüp kalbasam eken. Handele şorum katap. Ilayım uşu түш türkünün boğu olsa eken. Bizdin jigit Filfaktın 4-nji gabatyndagy darskanada tereze tuşta professorдун sözünü anda sanda kulak uçun agıta koyup, alda birdimelerde oýlanyp oturgan. Terezeden ar jakta jaz jadırap, may tolukşup turgan ele. Te jatakanadan uwap çuwap, okuw korpusun gözü agılıp studentler gelatıştı. Birazdan soň düşden kийinki sabaklar baştalmak. Bir okumda bizdin jigit kızgaldakday gılaktaşkan top kızdın içinen Russonu okugan kızdı dana tanıdı. Ür kızınday bolup bir ukmuş göründü. Göňüldöri şay okşoýt. Şatyra şatman düşüp bary şaýda ot, katkyryp gülgönдөй da boluşdy. Kızdın üni uğlar beken dep kulagyn töşüp tыңşay kaldı. Çoň jolda arky terki guýundap kattap jatgan maşinelerden trolleybustun duuldagy eşdeme uğuzguday emes. Russonu okugan kız kurbulary menen maşine joldan ötüp korpustun çatyryna girip karany görünbey kalgyça göz albay garap durdy bizdin jigit. Emnegedir ır жазgysy gelip ketdi. Uşun ele gütüp tapdaýar turgansyp kaýdan jaýdan gelgeni belgisiz 4 sap kuýla düşdi göňülden. Buk bolum gündür takyr ötpös boldu. Turnalar geçigişdi, jol tosturup, jüregim başkalarga janbay koydu. Kırgızda senden başka kız joksunup. Bu saptar jigittin özüne jakkanday boldu. Uşunu sen jazdırdың, Russonu okugan kız, dep koydu jigit. Anan içi jılıp özünçele jırgap ketdi. Angyça janaşa oturgan ıstar-ısta maken anı çıkanağı menen türtüp kaldı. Jalt karasa, kafedrada leksiya okup jatkan professor göz aýnegi murnu uçuna düşürüp, bizdin jigitdi gözün tösü menen tiktep turgan eken. Gebir joldaşlar bu jerge leksiya okukanyň orduna terezeni garap kıyaldangany gelet okşoýt, dep güýrenip aldı da professor sözünü andan ar ulap ketdi. Bizdin kız kitapkanadan geç kaytdy. İşembi gün ele. Kızlar kinolop je teatrlap ketkenbe, bölmöde hiç kim jok eken. Çeçinip jaylanyp anan çay koygony çaýnegini alıp koridorga çykdy ele 5-6 gadam arjakta kitap depterin goltuktap çilisten gelatdyr. Hemde boldu bilbeyt. Bizdin kız aldasтай düşüp şart burulup bölmösüne gire kaçtı. Tigi artынан gelip karmap kalçudan beter eşikten ilmegini ile salıp kalgaga jölönüp turup kaldı. Jüregi düküldöp, muğundary titrep, demi kıstygyp, entigip ketdi. Aptyk kany basylbay bir top koy özüne gel albay koydu. Mındaydy ömüründe başынан ötkerelek kız dendaro bolup, gerebetinin çetinde göpke oturdu. Kuday jalgap bölmöde jalgyz bolup kalganyň garaç. Kızlardan biri jarym görsem ne bolat ele? Biröni çındap jakşı görüp kalat degen uşul bolat okşoýt, dep oýlady kız içinen. Many gölgön ekem. Ötkenki түш sowa түш emes eken da. Birok jakşı görsem ne munça sürdü göt. Je görböj jürdü ele any. Polgony iki ret süýleşe goýam dep şabaý sup şagysyndy go. Adamdy gözüne ilbegen gerseýmeligi de bar görnöt. Çilisten debele gozundan çürbe suwsap jürgen jana kızlar anyň mındaýyn gaýdan bilsin. Je bizdin kız oşolardan kızganyp jatap any. Süýse oşolar süýberbeýbi da, artyndan süýrese oşolar süýreleberbeýbi. Bizdin kızga emne jok. Jok, bul çynygy sezim emes, başka bolu gerek. Bir bolsa bu sekelek sezim, ezelek sezim. Al ötkünдөй bat ötöt, düýneni astyn üstün gylyp aňtaryp taştaçyday bolup, kapsalaňdap kattuu kaptap gelet da, anan tezele basylyp solup kalat. Köbi uşundan jaňylat. Mınday sezimden bir gana dabasy bar. Any estebeş gerek, görbeş gerek, gözüne çaldykpay bolak jüriş gerek. Oşonda al özünden özü jogadat. Bizdin kızda uşunday kılmak boldu. Aldı da 3 aylık jaýky kanikul turat. Buyrusa güzde bizdin kız çilisten de tap takır unutup gelet.
Быйылкы жай биздин жигитке бүтпөчүдөй болуп өтө узарып кетти. Кой ташка келишкенден бери 1 айдай болуп баратат. Бирок күн өтпөгөндөй болуп туруп алды. Бул жерде аскер бөлүгү бар. Шаардагы бардык жогорку окуу жайлардан 4-курска өткөн балдарды жыл сайын 1,5 ай ушу жерге жыйнап аскерий даярдыктан өткөрүшөт. Биздин жигитке жоопкерчилик турмуш жаңылык эмес. Армияда болуп баарын көргөн кезинде. Бир күнү айылда бирге өскөн классташ курбусуна жолугуп калды. Анысы айыл чарба институтунда окуйт. Зоотехник болом деп жүргөн неме. Көптөн бери көрүшпөй калгандан болсо керек, Сөгөт талдын ала көлөкөсүндө экөө эдилишип бир далай сүйлөштү. Жакында эле үйлөнгөн экен. Ошону айтып тиги сөзүн түгөтө албай жатты. Майдын башында келинчегимди алып айылга бардым, деди ал. Билесиң да, бу маалда биздин айыл бир керемет болуп калат эмеспи? Кош талды да көрсөттүм. Келинчегиме абдан жакты. Бала кезде өскөн жерлери көзүнө элестеп, биздин жигит кусалана түштү. Эми сен качан келинди кыласың биздин айылды? Окууну бүтөлүчү. Анан көрө жатармын, деди биздин жигит шалкы бош. Ага чейин карып кетесиң дундугум, деди тиги тажрыйбасы ашып, акылы тола түшкөн немеден бетер. Жаш кыздар карабай калат. Карадалыларга күнүң түшүп калбасын. Эртерээк кыймылда. Эндиги жылы сен алып бар бир келинди айылга. Студенттердин аскер лагери жайгашкан коктунун ичи казандай какшып чыкты. Түш огондо чатырдын 4 жагын көтөрүп ачып таштап, 10 чакты бала акалап окулуп солуп жатышты. Биздин жигит ар кайсы жактан калыгып жылып келип, тоонун бийик чокусуна топтолуп жаткан булуттарды карап отуруп, таттуу кыялга батып кетти. Руссону окуган кызды ал айылына алып барат. Адатынча эле алыстан көрүп, кагылып соголуп апасы чуркап чыгат. Уулун кучактап, өп жыттап алат да, анан жанында турган бейтааныш кызды бу ким эле дегенчилик кылып таңыркап карап калат. Ийменип турган кыз ийле калып, жүгүнүп жиберет. Кагылайын, ушу мени Кудай алсачы. Колума периштем конгон турбайбы? Апасы кызды эки бетинен өп, анан каалдаңдап кайра артын көздөй шашып жөнөйт. Ар жактан уулун көрүп барбайып, утурлап басып келаткан атасына кол шилтеп апасы: Абышка сен кой отур. Кокуй уулуң менен анан учурашасың. Күтүп жүргөн периштебиз келген турбайбы бүгүн, деп үйгө кирип кетет. Бокчосун жая салып, кандап жүргөн акшай жолугун алып кайра чыгат да, өпкө жүрөгүн чаап, кыздын башына салат. Бетинен кайра айлантып өп, Кудай этеңинден жалгасын периштем, көшөгөнгө көрсүн деп бата кылып, кубангандан эмне кыларын билбей карбаластай берет. Жанатан бери оозун ачып аңырайып турган чыт курсактар аңгыча: Сүйүнчү, келин келди, байкем бизге жең алып келди деп айылды аралап, тыз коюп жөнөшөт. Ал 2 саатта урук тууган коңшу колоң чогулуп топурап калышат. 2-3 күндөн кийин жигит кызды Кошталга алып барат. Апай бетте алма алча дебей, долоно чычыркана калбай, баары текши чечек атып, апапак, мала кызыл түскө бөлөнүп, көк жайыкта болсо илгери бала кезде көлөкөсүнө келип ойногон жалгыз түп чоң жаңгакта сүт аксайрап, теребел бир ажайып болуп турат. Бериштей сонун жер турбайбы? Дейт кыз суктана. Эми бу жер сенин да жериң, дейт жигит. Кыз эркелеп жигиттин кучагына жыгылат. Рота подъем! Чатырга жакын жерден майордун үнү заңк эте түштү. Через 5 минут построение. Ай, ушунуку өттү деп биздин жигит тилденип алды да, өтүгүн чулгоосун издеп ыкшоо кийине баштады. Руссону окуган кыз бу кезде алыскы Токтогулда Караган жайык жайлоосунда студенттер менен чөп чабыкта жүрдү. Ал быйыл да балдарга аш болчу болду. Көп өтпөй жогорку курста окуган бир бала эмнегедир эле ашкана тарапта айланчыктап торулуп жүрдү. Кээде отун жага коет, кээде төмөндө сайдагы булактан суу ташыша калат. Анан калса өтө эле сылык жеткен сыпа неме экен. Сүйлөгөнү да орундуу, бейчеки жагы жоктой. Иши кылып бу жигиттин ашканада иштеген кыздарынын бирине ыкласы түшүп, ышкысы жанып калганы анык эле. Бирок бара-бара биздин кызга көп имерчиктей баштады. Анан бир күнү булакка суу алышканы түшүп, жарылып сырын айтты. Мен сизди бир көргөндө эле жактырып калдым, чоң кыз, деди радиодон жаңылы айтып жаткансып. Биздин кыз 2 жылдан бери мындай сөздөрдү көбүн уга берип, бышы кулак болуп өткөн эле. Жактырып калганыңыз жакшы экен. Бирок менин жигитим бар да, деди кашкайып.
Tiginin oğuzundan sözü düşüp abdarıp kaldı. Anam bir topta varıp al kim ekenin bilsek bolou dedi Dalia sıpaylığından jazbay. Anın sizge kanda kajeti var? Kız çakadağı suunu alıp töştün borunda jılanday iri buyru olup jatkan sokma jol menen öydölep çıkıp ketdi. Uşu erkekler kızık el bolot dep oylady kız. Tünde çatırda oonalaktap uktay albay jatıp. Baarın ele bir görgönde jaktırıp süyüp kala berişet. Romandarda jolukkan uşunday nerselerge börkünde işenip alışat okşayt. Turmuşta mınday boloru gümenda. Emnegedir bayağı adabi talkuu esine düştü. Çilistende oşonda birinci görüşü. Daklады, süylөгөнü, tamaşası kızdın jürөгün jılıtıp koygan ele. Oşondan boldu bu, öýde da şu otura berbey, birdeme surasam bolou dep kalbady bu. Jowoda göňülüne ınaý düşkün. Tuyuk süýü jaman bolot. Joluk bulga at jappaýt. Meýde jürüp, meýde çirip ölet debedi öle. Atı jönünde jöndöp bilip albapdyr oşonda. Kızlar Çilisten desele atı Çilisten eken dep jürbeýbi. Muny ukkanda baykuş kakap kete jazlady go. Kız içinen jymyýyp aldy. Sizdi tanyym dep aýttyrganda, tarıngan joksubu dep suratkanda oşol sezim boldu da. Giyin dele jigit kızdın kıyalından getpey jürdi. Anan kalsa öçöşkönsüp kayda varsa ele anın atyny uga berdi. Kızlar bir jaktan, professorlar andan beter. У него трезвый ум, сильное аналитическое мышление деп мактабады bu. Орус адабиятынан окуткан профессор эжей өзүнүн мыкты студенттерин биринчи курстагыларга таш быйкат кылып. Ушундай күбүргүдүң сөздөрдүн баары кыздын жүрөгүндө жүргөн баягы жылуу сезимди күчөтүп, быкшып турган немени үйлөп, отко айлантып салган эле. Биз деле кызык эл болобуз деп ойлоду кыз. Бирөөнү жакшы көрүп, жарылып кетчүдөй болуп турсак да тымпыйып баарын ичке ката беребиз. Өзү сессин, өзү байкасын деп кыйтыйып жүрө беребиз. Далыбызга карап, ичибиздегини билип алгыдай алар жорунчу же батыны ачык боло эмес да. Анан өктөбүздү ошолорго коюп өпкөлөйбүз. Өз сезимин ачык айткандан тартынбаган кыздар деле бар. Бирок көпчүлүгү мындайды кылмыштай көрөт. Кудай бизди эркектер тандабасын деп жараткан. Кимди алат, кимди коёт, ошолордун эрки. Бизге андай укук берилген эмес деп ойлошот. Чын эле тагдырдын базарына коюлган товар окшойбуз. Кардарлар, жигиттер тура. Кыз да ушу ойго муйгандай болду. Балдарга эмне? Алар мага окшоп келип карап көрөт, өз баасын айтат. Жок десе басып кетет. Жанагы жигит деле ошентпедиби? Тим калбай, анан жигитиңди билсем болобу деп сурап атканын карабайсыңбы? Көкме, кыздын кыжыры келе түштү. Аруунап, беруунап чабалактап, көпкө чейин көзү илинбей койду. Кудайым-ай, кыз болуп жаралбай калсам эмне? Жеңил улутунуп, күрсүнүп да алды. Түйшөлүп жатып уктап кетти эле, түшүнө кайра Чилистен кирди. Ошо жылдын кеч күзү эле. Кышкы кыска каникулга bir айдан ашык убакыт калган. Адатынча Алтыбай кечинде дагы бир суук кабар айтып келди. Уктуңарбы? Таткайымды ала качып кетишиптир. Керебетте китеп окуп жаткан жеринен биздин жигит ок жыландай атылып кетти. Койсоңчу. Койбой өтпөй эле Батыр. Ала качып кетишиптир. Политектен окуган бала экен. Кийинки күндөр ат тезегин кургатпай каттап калган эле дешет. Көздүм ончок жерде калбайт балдар. Китебин бетине кармап үргүлөп бараткан Абдылда Аксакал адатынча философтонуп койду. Керебетинде ары оодарла берип. Оозунган ушинтип шаар тийилип кетет. Биздин жигитке жер айлан көчөгө атып кеткендей болду. Керебеттин четинде шаалдайып отуруп калды. Менин да ичим ачышып калды, деди Алтыбай. Жакшы кыз эле, бечара. Мына эми жат бирөөгө биле болуп кетти. Биздин жигит кайсалап эмне кылаарын билбей жатты. Ичи туз куйгандай ачып, өзөгү өрттөнүп баратты. Алаксыйын деп жатакананын узун коридоруна чыкты. Кыздын бөлмөсү тарапты кайра-кайра карай берди. Чайнегин алып чыга калса экен, мени көрүп баягыдай кайра кире качса экен деп тиледи. Демейде тапырап жатчу коридор бозоргон таладай боп-бош болуп, кунарсыз тунжурап турду. Жылаан сыйпап кеткенсип, жан адам жок. Жигиттин ичи сызылып, жүрөгү сыздап чыкты. Бөлмөгө кирип, керебетине үст төмөндөн түшүп жата кетти. Муңдуу тарых оюна келди. Анда да ушинтип кызды капыстан бирөө ала качып кетет эмеспи?
Kur ümitke aldanıp ulam, wagt jolun baskan bıgışıgırak, bizdin jigit süýünün munarынан kara jerge güp etip tüşdi gulap. Bizdin jigit da te bala gezde ayılda bir bassaň borp etip baldırga çeyin butuň bata düşkön joldun boz topragına göňküresiniň gömülüp çaňjudyp jer guçaktap jatkanday sezdi özün. Onun bari bizdin jigittin jan düýnüsün gozgap, göňülünün tüpküründe eldir-seldir gana tuýulyp, emne ekenini özü tagajyrata albay jürgen sezimlerin oýgotup salgan poemanyň täsiri syýaktandy. Pol bolsa munçalyk güýgüldüke düşküdey, Russony okugan kız kimeli aga? Eki ret jolundan jolukdy, bolgan oşo. Başgalarday any kinoga çakyrбady, teatrga jürdebedi. Ertelige janday basyp sırdaşbady. Antkenin oruna gaýra baýkuş kızdyň şagyn syndyrdy. Oşondan keyin kızdy jigit köpünçe kitepkanadan görüp jürdi. Çoň zaldyň gün batış şyptasynda terezeni garatyp goýulgan 3-4 üstöl bar. Birinji üstöl bizdin jigit ençilep algan çoň zaldagy 5-nji gatardan görünüp turat. Kız takay oşol üstölge gelip oturat. Anyň bir adaty bar ele. Bizdin jigit tarapda jalt-jalt garaý berçi. Hemne gant eken. Hem munyň manysy jok ele. Jigit özüni akynga salışdyrdy. Al kıynalıp, göňülde gaýnap çiçaladay kızarıp çykkan ırlardy jazyp, akyry alardan bir depterge göçürüp, kızdyň gurbusynan berip jübergenge jaragan eken. Bizdin jigit anty albady. Jadese uşu Russony okugan kızga ışkym janyp kaldy okşoýt dep jan adamga atygül jakyn dosy Sarpbekке dile aýtgan jok. Tek kana kızdyň garanyň görse, oşogo içinen göňüli toýup, akyndy turap, kız garnap ır jaza goýup jürdi. Bizdin jigit menen Russony okugan kızdyň bar bolgan taryhy uşul ele. Bolgony jigit kızdy kyalynda özü kıykımsız kılıp jasap algan bayağı kıyaly kızga okşotup, oşogo almaştırıp alıp, buga abdan gönüp kalgan şekildenet. Emi ana ala kaçıp ketdi dep ukkanda, kıyalynda kurup algan oşol otun düýnesi gıyrap ketkendey görünüp, uşuga içi güýüp jatat okşoýt. Onun bari erteňle bir görgen tüşde unutulup, taňdagy burul munarykday tarap ketet boluu gerek. Birok emnegedir anday bolbody. Öte bir gymbat aýaly nersesin jogotgondoy, egizden ajyrap eleň-eleň etip ulam mekrene bergen ulakdan beter bizdin jigit kızdy bassa tursa estey berdi. Hiç kimge bilgizbey, anyň garanyň bardyk jerden izdey berdi. Kitepkanadan görünbü dedi, darskanalardan jolup kalanbı dedi. Jok, eşlerden gözüne ilinbedi. Antken sayın jigit bir gaptaly eňşerilip kalganday goňultuktap içi ezile berdi. Baýkuş jigit ay, jalan kitepdegilerge gana işenip, izdegenin idealdaryny oşolardan gana tap, kıyalynda jalan oşol düýnede gana jaşap jürüp, jankı Russony okugan kızdy çındap jakşı görüp kalganyn özü bilbey, özü aňdabay kalgan tura. Tuyuk suyu jaman bolat. Sırtka çykpay işte ölet dep bilimdi üsünüp, akyldy sunup atyp, any öz başına özü tilip alganyň garabaýsyňby? Karan gün. Kız çynynda ele kıyaldagy perişte emes, realdy kız ele da. Kıýkylasa goluna goňguday kuş ele da. Alysda emes, gol sunsa jetkide ele jerde jürbedi öle. Harman gün ay. Kaçan gana myntyp gaýrylgys bolup koldan çygyp ketkende, kıyalynda özü samap, özü gütüp jürgen görür zamat baş otu menen berilip, akylyndan taňgyday bolup jakşı görüp kala turgan kızdyň özü dal uşul Russony okugan kız ekenini emi bilip, emi sezip oturganyň garabaýsyň. Karan galgyrdyk. Bizdin jigit üçin tagdyrdyň anyk tamaşasy uşunda ele. Munun baryn akylynda aňdap düşünüp, gözü jetip işengen sayın bizdin jigit düýnege garantyn düşüp kalgansyp tünörüp, aýlasy gurup jaman bolat. Gitep okuýt, başına eşdeme girbeyt. Bölmedegi dostları menen sözü bütbey, bolbogan ele birdimelerdi gajaňdaşyp jatyş ele. Aga da başdagıday göňüli çappaýt. 2-3 gün sabakada bargan jok. Üýde otura albay, şahar aralap ketip bayağı kızdyň garanyň görüp jürçü göçelerde akmalap, kaňgyp jürüp kaýra gelet. Kapır kız ay, kapır kız dep üçküret. Joluman 2 ret gana jolugup, özüňime uşuntup ömür boýu aýyk kız dart taştap geteriňdi gaýdan bildim. Kapır kız. Kelmeden beter içinen güngürenip, uşunu köp aýtyp, aýtgan saýyn jigittin zamanasy gurulup, janyň goýor jer tappaý galat.
Akındardan azalap makta bırdagan makabat majnuндары da sençelik uşintiп özü örttönüp, sençelik uşintiп jüregi güýüp, güýüt tartyp eken beşara jigitay. Aradan bir jarım jumaday wagt ötüp ketdi. Bizdin jigit jekşembi günü ertelep turup, uktap jatkan baldarga şırp aldırбай bölmöden çygyp kitepkanaga jönödü. Jolduga ta kıyalında akym menen süýleşip geldi. Muңdu tarık getdi ötüp gün astında. Muңdu bayan men ayttım bolgonçynın, barынан da muңdusu turatmında, bağı taýky ajigit men bolçumun. Çağa akınım, oşo jigit men bolom, dedi içinen jüregi örttöngen jigit or gürsüne. Sen tak meni жазıptırsyň oluyam, men saga tem berdim. Özüň aytganday bari bütdi. Emne kılam? Güýtümdi gantyp basam akınım. Keňeş bereme maga. Uşunu oýlap, jigittin içi eňşerilip, içegesi kuýkalanyp ketdi. Kulagyna akındyn saptary jaňyryktady. Beýgam adamany da muny süýüp, köp nerseni kurbeker ıyık kılat. Başka tüstö tüşüktü tirçilik, süýü emes, ümütdi unutturat. Tuğra akınım, jigit gaýra güngürendi. Men dileyip dep güngüremdeç. Baktıma bir öturgandır. Bu gündörde unutular. Bir oşoga çeyin gaýgymdy gantyp basam. Kimge barıp zarımda aytıp bugünde жазam akınım. Uşunu aýtçy. Jigittin içinden kan ötüp ketkensidi. Poemada makabat munarынан kara jerge güp etip kulap düşkön jigittin abaly göz aldyna gele kaldı. Jerde jatıp karasa aylanasın, kalgan eken dünýäniň görkü kaçıp. Turdu dağı, götürdü öýde başın, ıylagan jok, ölgön jok, ketdi basıp. Bizdin jigit çyrala düştü. Men de oşentem akınım, dedi aly içinen. Unutam barın, başımda götörüp basam. Ödün uşundip juwatyp, kitepkanaga girdi da göndüm bolup kalgan üstölge gelip oturdu. Kitep defterin aldyna jaýyp, barın belendep algan soň, iki jagyn taýanyp gözün jumup bir saamga tunjurap kaldı. Bir okumda jigittin moýnu özünden ödele bayağı kız oturçu tarapka burulup ketdi. Közü gantyp açılıp ketkende baýkabay kaldı. Karasa, bayağı ordunda Russonu okugan kız oturat. Jaňylyp jatamby dep gözüm bardap aldı. Çok, tal özü. Russonu okugan kız özü. Ak jibek göýneki gül gaýyrday gulpurup, maralday appak moýnu goýup, baýagıday ele ür kızynday ölbürep oturat. Jigittin jüregi bolgat etişdi. Aňgyça kız da adadynça jigit tarapka jalp burula bir garap aldy. Jigittin jüregi emi jarlyp ketjüden beter türsüldöp çykdy. Göňüli alep-jalep bolup, orundan tura kalıp gaýra oturdu. Oyu bir jerge toktaboy çabalakтай başladı. Adaktabay goý otur, baýguş jürek. Jigit içinden kınkıstap jüberdi. Biraz esti jinap, aňgaryp alalyç, goý oturçy. Oşonda bul emne bolup ketkeni. Güýöge tidi degeni jönele kaýbat keppi. Uşak bolsa emnege jatakanadan görünböý kaldı. Karany izdeýip berip gözüm teşilbedi. Jemeni oýnatyp çatkany. Ay birok bu gapyr kız mıntyp kıynalıp jürgenimi gaýdan bilet. Kapıstan bir oy mezine oktoy gadala düştü. Bargan jeri jakşy kişiler bolsa gerek. Okusu öksübösün dep şarga alıp gelişdi da. Tuğra, dedi işten bir ün küngürenip. Erge tiýseli okusu bitip kalmak bile. Emele düýnösü tügel tartıp gel atkan jigittin göňüli suw sepkendey muzday düştü. Boldur, dedi içinden alakırı. Kanday bolsa anday bolsun. Jok degende emi karanyň görüp jüret ekem. Maga uşul da kaniyet. Uşu malda periştidey bolup Sarpbek gelip kaldı. Anı görgende bizdin jigit jölök bolor kişisi gelgendey demdene düştü. Depter septerin üstölge koyup jatıp Sarpbek eňile berdi da. He adireýin ertelep gelgen ekensiň, dedi akyryn şurap. Ant bese saga orun tibe kalmak, bizdin jigit kara güçke tamaşalamış boldu. Aňgyça Sarpbek bet alyjagyny garap alyp delde etişdi. Hey, tegi datga bu ya. Kız taraptan gözünü albay, eňile berip surady. Bizdin jigit bilbem degende eň kız koydu. Wan moment, adireýin, azır bilebis. Sarpbek tüýdele kız oturgan üstelde gözдөй jönedi. Tigi de anı jakynyn görgöndöй
Kabagı jarkıldap, orundan tura kalıp kolsunu uçuru açtı. Anan ökö janaşa otura kalıp, güýröp şıwıraşyp kalıştı. Kız ulam çaçını artka serpip, kolu menen samayın tüzdöy kalıp, bizdin jigit tarapta karap koyup jatty. 10 minuttöy bolgonda sözleri bütdi okşoýt. Sarpbek orundan turup, kızdın dalısından taptap, çaçını aslap koydu da, aldıda jatkan bir gitebini alıp kayra tarttı. Gelip oturar zamat, bizdin jigitke eňile berip, bilip gelgeni şıwırady. Kıskası mınday, adireyin. Ala kaçkan baldar tüşünüktü nemeler görünet. Datka jigitin bar eken degen eken, ubalın arka kalbaylanda dep geçirim surap, o şelele günü tüm bir okumda gayra jatakanaga jetkirip kaçıptır. Korkup kalgan baykuş kızı ertesi ata enesine çu koyuptur. Geçe geldim deyt. Kalgan katkanın anam bilebez. Maga bugün ertere getiş gerek bolup turat baykesi. Jumuşumdu jasay salayında jönöy bereyin. Sen özüň bil. Bolgonu meni alagdy kılbay bir saatça şu götürüp ber. Sarpbek adatınça kaşka tişin görsetip gülüp koydu. Bizdin jigitke bul jakşı gabar ele. Oşol ele uçurda bul tagdyrdyň dagy bir tamaşasy da ele. Tüýnönün türkü gulap ketkendey bolduň ele. Mına barın öz oruna gayra koydum. Kana emi kantet ekensin, göröýün degendey takmazasy ele. Jigittin akırındap göňlü jaylanıp, anan göktömdögü gök jaýykda tuýlagan gulum bolup ketdi. Kıyalı düýnöni gıdırıp, kaýkyp uçup jürdü. Üstölge çalkalay berip, iki kolun başına gaýçylaşdyryp, zaldyn biýik şıwyn tiktep köpke oýlanyp kaldy. Jigitim bar depdir, hanysy kim boldy eken? Uýgakda jaşyp jürgen bir öjarym dile gözge çaldykkanday bolgan jok ele. Balkim tıştan gelip jürgen bir ödür. Kapıstan bayağı disputdagy sözler esine düştü. Kim aýtdy ele? Biri aýtgan, suyu üçin güreşü gerek dep. Güreşkende gantyp güreşet. Kızdın jigitin erölge çakırsa ilgerki Pushkin'den tuşundagıday. Je tüýüz ele barıp süýem dep aýtsa bazyr. Süýbeýim dep goýsaçy tigi çunak kız. O şonda any gülbedi. Bari bir minti bejigeyde işten edilip jürgenim bolbaýt. Jary jeber bolu gerek. Epde bir şorat şoburtumda çygaраýyn. Kalganyny öz bilsin dep oýlady jigit kaýratyna gelip. Kana anda munun gандай aýlasy bar? Jigittin oýuna bir amal gele kaldy. Aldyr ele kat жазып, aldagy gitepke salyp goýsaçy. Any Sarpbek sözsüz kızga tapşyryp ketet. Kız gitepdi açat, okuýt, bilet anan kim жазgany. Bizdin jigit aldyda jatkan çakmak depterde şart aldı da, ortasından bir barakty abaylap aýry saldy. Ürüçkesini alıp birdeme jazaýyn dep barıp kayra aýny düşdü. Jakşysy ır jazaýyn dep oýlady. Göňülünde jürgen kızga arnap жазgan ırlarынан ılgap oturup, ahırı bir 4 sapta gupuluna tolturdu. Közlerimden agat saga jylydyk. Görünbegen düýne menen baykalbay, ömür boyu öte tokşoýmuşyn tip. Seni jakşy görörümdi aýtalbay. Etegine atın жазgysy gelip baratyp toktop kaldy. Bizdin jigitke uşu dele çoğun bir erdikdey göründü. Barakta eki büktöp, depterinin aldyna bastırıp koydu. Ortadan bir saattan aşyn wagt ötkensüde, bir okumda Sarpbek, maga boldu abışka, bugünküge jetşep. Buyrsa erteňdele gün bar, men jönöýin dep, üstöl üstün jynaşdyryp girdi. Algan kiteplerin götürüp ötkörgönü getdi. Bizdin jigit katkan baragan baya Sarpbek kızdan ala gelgen kitepke şart sala koydu. Koldary jeňil kaltırap, jüregi türsül kagyp çykdy. Sarpbek batyle gaýtyp geldi. Kol başlygyna depter uruşkesin salyp, berki kitepdi aldy da, muну datkaga beregeteýin. Jarym saatga surap aldym ele, agada gerek bolup jatkandyr. Sene köz bolsa üýden jolgabys, adireýin dep, bizdin jigitdi inden sılap koydu. Jigit andan arka okuya kanday bolur eken dep apgaryp, demin içine alıp aňdyp kaldy. Sarpbek kızga kitebin tapşyryp, ana dagy bir jolu dalysынан taptap, kol alıp goşlaşyp çygyp ketdi. Kız kitepdi bir topga garagan jok. Ahyrı koluna aldy ele, eki bükten barak bulakday düşdü. Kız anı açıp okudu da, biri baykap turganday elteňdep, eki jagyn garanyp, çılan görgönden beter kitepdi şart jaba saldy. Bilbey kaldı. Karan gün bilbey kaldı. Jigit içinden 10 top jüberdi. Bilgen jok kim жазганyn, bilgen jok. Orundan ırgıp turup, büt zalga ugulguday kılıp, anı saga men jazdym dep kıykırgysy geldi. Jüregi güýüp tursa da, aga jeter batym bizdin jigitde jok ele. Bir okumda garasa kız orunda jok eken. Üstöl üstünde sumkesi turat özü jok. Görsö kiteplerini tapşyrgany ketken eken. Kayra paýda boldy.
Geldi da sumkesini alıp butunun uçu menen jıla basıp sırtka jönödü. Kalgaga jetkende bizdin jigit jakty jalt bir karap alıp şıp ete çıkıp ketdi. Jigit şabayı suup, şılkıyıp, kalga gaýra açılıp kız gaýtyp girçüden beter oşol jaktan gözü ötüp köpkö oturdu. Gidepkanadan çykkan soň bizdin kız tar köçöge salıp jatakanaga jönödü. Enirek jerge gelgende çöntögüne kata koygan jankı eki bükten barakty. Akırın surup çykdy da göňül töşüp gaýra okudy. 4 sap kızdın jan düýnösün kadimkide alay dülöýge salıp sapırıp jübergenge jarady. Hudaý, uşulardy maga sen jatgan bolsoň gana çilisten. Kızdın içi güýüp muňkanyp ketdi. Sen jatsaň gana. Saga men özüm barat elemanda. Moýnuň asylyp burkura wyylap, içime batpay jürgen bugumdy büt aýtat elem. Öleýin oşont etelem. Birok muny sen jatgan emessin. Sen emessin çilisten. Eger sen bolsoň emnege atyňdy jazbadyň? Kimden bilem muny eme? Sarpbekden suraýynby? Uşuny maga sen jazdyňby dep. Adam emes ekensiň sen çilisten. Merez ekensiň. Sezim degen sende jok eken. Moýnum üzülgüdey bolup, karagym agyp ketgidey bolup, sen jakty jaldyrap karay bergenimi kantyp baýkabaýsyň mako. Jigitim bartyp goýam da. Kaýdan maga jigitsiň sen? Sen jinsiň maga gelgen. Çek görem sen akmak. Kız ne tutalanganyn, ne içi güýgenini bilbey, göküregin bir açuu sezim aýmap, kakanaktap gözüne jaş dolup, içi bışıp, aýlasy tügengönдөй tünörüp, joldu gata bulukkanı tarabay goýdy. Kantesiň emi, beçara kızay. Süýü degen baleke tuşu bolat. Kuwalasaň getbeyt. Göleköňde artyňdan nerçi bolat. İçke düşkön gurtga okşop janyňdy gajyp, tymyzyň jey beret. Özüň okugan rusy aýtyp atpaýby. Balança eger bastançany süýse, bastança adatda başkany süýet. Bary uşul aýlampada irim dep iriňdeý beret dep. Sen de uşuntesin. Unutam dep unutalbaýsyň. Özüň baryp dardyňdy aýta albaýsyň. Jem onuňdy seze turgan neme bolsa-çy tigini. Ötkenki okuya baryna jetken okşaýt. Baýa gitepkanada Sarpbek darw ele surabady. Hemne bizdi taştap ketdiňmi dep. Demek tigi da ukkan. Bolgonu aga ıssyk sugy jok munan. Senin bar jogyň dele bari bir bolsa gerek aga. Anda eken süýbegenge süýkengin gelip ne gylasyň gatygyn. Janyňdy munça azapka salgyday al. Hemne bu düýnege japadan jalgyz jaralyp kalgan neme böyle? Tegerekde ganjasy jüret andaylardan. Kaşyňdy serpip ele goýçy. Karegiň menen teň aýlanyp, alakanyna salyp alganga daýar turuşmaýby. Öň deseň öň, boý deseň boý baralarda. Hemnesi artyk tiginin oşolardan. Jemne, armanym işte galat dep iwep jep jatasyňby? Anda aýt jankı kızlaryňa, al 2 saatda jatakanaga jaýyp çygyrsyn. Hant be, çunak kız, süýü sümüren kalsın. İlimden artынан düş. Ertelip ergele tiýip ketbeseň, senden çoň okumuşdy çygat. Ötüldügün özüm alam. Moskvaga aspiranturaga jiberem. Senin baktyň oşo jaktan açylat dep kakşap jürbeýbi jankı atakly filosofiji. Bakygan doktor bolup gelseň, atyň elin ozundan düşböý, gedet jurnaldan bary jalaň seni jazyp jatyp kalsyn. Oşonda barmagyn barça tişlep, içini ittirmap jürsün tigi çilistenden beter çirengen neme. Bu loýlar bizdiň kızdyň bugün basıp, buulukkanyn jazmak turgay, güç aladay gaýra baryn güç ötüp jiberdi. Bölmege girer menen kurbu kızlaryň görüp, jarylgan araň turgan jany ogo beter ererkep ketdi. Burkan şarkan bolup, işte gaýnap atkan ızasy çymçy buulgan buğday kaptyn oğuzu çeçilgende şar etip sırtka tögülüp ketkensidi. Özüni özü garman albay, betin basıp burkura wyylap jiberdi. Hudaýy, emim ne gylam, emi gantem. En jaýkyn göňüli çaga oturgan eki kız eleýe düşüp, anan esine gelgende çypylykdap kalyşdy. Datuşka, kızlar da eldi turap, ana erkeletip uşinti aýtışa turgan. Ne oldu saga? Tege tynçylykpy? Bizdiň kız alardan sözüni ukkan jok. Gerebetke barıp güpete göm körösünden düşüp, jazdyga betin basıp öksüp aldy. Anam bir okumda emne gylaryn bilbey eleýip turgan berkilerge. Kızlar, meni birtke jaýma goýgulaç, kökşünümde sutup alaýyn, dedi öpkösün gaga. Eki kız muny ep gördü. Meyli gyýlap alsyn, iştegisi çygyp, jeňildene düşetdi işte. Eko jyla basıp, en koridorga çygyşdy. Munyň suw emes, dedi birinçi kız. Ötkenki işten beri çünçüp jüdep ketdi. Oşo şümçükler bir bale kılgan jokpu ya?
Ekinci kız uşintip aytıp alıp, kayra özü çok baskандай çoçup ketdi bol oynan. "Hey, jaman apazыңды koyç," dedi berkisi. "Anday dile zökür nemeler emes eken go. Kayra jigiti var eken baktıl bolsun dep dembedem geçirim surap atıp ketişpedi." "He, mında kaydağı jigit deysiň?" dedi ekincisi birtike tırçıgansıp. "Bolsa bilet elek da, dalayın jolga salbady." Anda buga jin tigen," dedi birinci kız tapkırlana. "Süýүү degen jin tigen. Biröni ölgüde jakşı görüp kalgan okşayt. Anысы bilbese gerek. Oşoga bugut olup aylasa görüp jüret munundan." "Ay, kim oşol jin aytçı. Jıl baskılıp bir otalı baylap salalı, jıla salgırdı." "Kim ekenin kaydan bilem? Bu gökbetiň miltibi işteme aytbayt. İçinci arsaňda tappaýsyň anyň kim eken." Iki kız evirep jatakanada jalp ele fakultetde bıçak kasap bolçulardan barın sanap çıkkanday boluştu. "Bizdin datuşkanın bir tamçı jaşına tatıgıday bir jok bu çölkömde." Ekinci kız uşintip tıyanak çıkardı. "Tapsam barby? Köýdüň gaşaýgyrdan iki garegin çukup koluna salıp beretilep," dedi berkisi. İşembe gün ele. Tüşten keyin bölmede bizdin jigit menen Sarpbek kaldı. Ekoý eki jerde köp geçen kitap okup, ara çoloda kuş uyku sala koygongo da jetişdi. Beşimçende Sarpbek gerbetten tura verip, "He, adireýin, öňküýüp otura bere Özbeköz," dep kaldı. "Emne kılabız? Jebir oýlagonyň barby?" "He, jüri tigi datgaýymdy restoranga çakyrabız. Birese kızdyň göňülin götürebiz, agaşylty bolup özübüzdagi tarsa tursa biylep, bir çer жазып alabız." "Baraby anyň?" Bizden jigit sağlı ırgılcıň bola kaldı. "Aljagym maga koy." Sarpbek çıkıp ketip, çay kaynam uwaktan keyin geldi. "Ketdik," dedi al bizden jigitde şaştıra. "Üç kız barmay boldu. Eköz jetişebiz alarga." Geçinde beşö restoranda oturuştu. Sarpbek adegende göwürtüp jabırtıp şampan açtı. Muzika jaňyryp bi baştaldy. Bizdin baldar kızlar boş kelbedi. Erkin bilerden tüdügile sazaýyn goluna bergende boluşdu. Twist'i da gatyrışdy. Bir topdan keyin vals baştaldı. Bizdin jigit iki kızda ortaga jetilep çykdy. "Üçübüz kantyp bileýiz baýke," dep kaldı sarı kız kıtkılıkta. "Ha, bileýiz. Kanty gerek degen üýretem hazır," dedi da bizdin jigit iki kolu menen iki kızdy belinden alıp muzikanyň ırgagyna garay jeňil aýlantyp girdi. Kızlar da teginin ykbasyny düşünüp, ıgyna bat ele göne düşüşdi. Ulan biri jigitdi golundan surulup çykyp kalygyp tegerenip geletdi. Ekinçisine gezek biret. Anысы da uşunu gaýtalayt. Jaşlar gaýla jok deşkenbe, biylep jürgendir jaraýsyňar degezi baş ekep jylmaýyp goýup jatışdy. Jaňa vals iki kızga jaga düşdü. Keyinki jolkusunda özleri ele anyň görkün çygara, mokumy gana bileşdi. "Eme almaşy bileýiz," dedi gezekdegi tynygy malynda Sarpbek. "Iki kız menen men çygam. Siler eköňer bileýsiňer." Al bizdin jigit menen kızga ek kagyp koydu. Angyça Haşaturýandyn aýtyly suýtasy jaňyrdy. Bizdin karmanlar ortaga çygyşdy. Jigit kızdın belinden ayar guçaktap, gebezde jumşak kolun abaylap karmay kaldy ele, togurganday öne boyu dürüldöp ketdi. Sol kolun akırın jigittin inine arta berip, kız da anarday bolup albırıp çykdy. Eki öteň denelerin jeňir galtyrak basyp turganyny sezişdi. Kawynan çykyp keterde düküldögen jüreklerden doğuşu da bir-birine tasyny ugulup turgansydy. Kızdın nariste balanın deminde aru ilebi, ankygan gerebet jyty jigitdi eňgi dengi gylybydy. Eki öteň bir-birini tike garay albay, jaý gana termele berişdi. Bir topdan keyin birtke yesin jyganday boldy, kançada bizdin kız çyrakty kıldı. "Çakşı bileýip turbaýsy baýke," dedi akyryn üni dirildip. Jigit oşonda kızdın awazyny abdan saganyp kalganyny sezdi. "Dagy süýlese eken," dedi. Birok jogap gaýtaryp birdeme deş gerek ele. "Gaýdan," dedi jigit tamagyna birdeme turup kalganday üni gardygyp. "Putuňdy basyp albaýyn dep korkup atbaýynby?" "Çyn elebe," degensip kız albırgan yüzün burup, başgaça bir jaroker medilin sala jylmaýyp goýdy. Jigittin jüregi bir ukmuşda eljirip ketdi. Kızdı şap moýundan guçaktap, buýlugyp oğzunu açdyle burk etip sırtga atylyp geçjüdey bolup, göküregine melt kalıp tolup turgan içdegi bugun örüp köp, özöleni aýtyp jibergisi gelip az jerden kaldı. Andan keyin oğuz açyp eşdeme süýleşken jok. Ar biri öz hyýaly menen alaksyp, kaýdadyr kalgyp uçup baratgansyp, başga bir dünýede jürüşdi.
Жатаканага бешөө түн ортосунан ооп калганда келишти. Сарпек байке шумдук го, деди бөлмөгө кирип керелекте албырып көңүлү көтөрүлүп турган сары кыз. Классный байке, деп койду биздин кыз баш бармагын өйдө көтөрүп. Мага ушундай жигит сөз айтса, ойлонбой туруп макул болот элем, деди берки орус филологиясында окуган кыз ичинде арманы жаткандай. Жарыкты өчүрүп, жаздыкка жаңы эле баш коюшканда, маанилүү бирдемени унутуп калгандан бетер сары кыз: "Ай, Татушка", деп калды. "Тиги чилистен менен бийге түшкөндө кызарып татарып эле кызыктай болуп жаттың да, я?" "Шампандан болсо керек", деп койду биздин кыз кайдыгерсине. "Кызарсак биз кызарат элек го. Сарпек арба батып бизге вино ичирип салбадыбы?" "Чын эле", деп берки кыз да сөзгө кошулду. "Жаның чыгып кетсе да бир чыныңды айтчы, Кудай аткыр. Ушу чилистен менен бир балең жокпу сенин?" Биздин кыз укмаксанга салып үн катпады. Байкап коюшкан экен балекеттер, деп ойлоду ичинен. Булардан бирдеме жашыра албайсың. Анан дуулдап чыккан бетин караңгыда беркилер көрүп кое тургансып, жуурканга башын катып арып оодарылып кетти. Биздин кызга бүгүн чынында эле башкача күн болду. Мынчалык жаны куунап айтып болгус ажайып бир сезимге бөлөнүп көрө элек эле өмүрүндө. Уйкусу келбей, көңүлү көшүлүп, бир шумдуктай көлбүп турду. Кыялында дале чилистен менен бийлеп жүргөнсүдө. Жүрөгүм дүкүлдөп, муундарым калтырап кеткенин билип койду окшойт, деп ойлоду. Биртке бети ачыла түшкөнгөбү, кызга кайдан жайдан кайрат келе калды. Билсе билсин, жаны жакшы көрүп калганым жалганбы? Эми аңдып туруп, бөлмөсүндө жалгыз калганда китеп сурап барам. Жок, жакшысы конспектисин сурап барайын. Эгер баягы ырды чилистен жазган болсо, анысын билип алам. Тапкан амалына өзү да ыраазы болгондой ичинен жыргай түштү. Анан чилистен биринчи түшүнө киргенин эстеди. Ошо түш бүгүн да кайталанса экен, деп тиледи. Мойнунан жумшак кучактап: "Сени сагындым, мага да аткайын болчу", деп айтса экен, деп тиледи. Жигит чын эле кыздын түшүнө кирди. Ал каердедир бир кыз менен бийлеп жаткан экен. Анысы мойнуна асылып бекем кучактап алыптыр. Биздин кыз бүшүркөп тааный албай жатты. Бир окумда тиги бурула берди эле, караса жанагы сары кыз. "Мага сөз айтты эле, макул болдум", дейт ал жүзү жайнап. Кыз ойгонуп кетип бир топко уктай албай, терезе тарап апак шапак тарта баштаганда гана көзү илинип кетти. Биздин жигит да түйшөлүп көпкө чейин кирпик кага албай койду. "Айтарымды айтып алсам болмок", деди ал апытта калганын моюнга алып. "Мококтук кылдым". Ойлоп көрсө, биздин жигит орто мектепти бүткөндө бу кыз 3 же 4 класста окуган экен. Ошондо ким бирөө дагы 10 жылдай убакыттан кийин анын алдында апкарып, сүрдөп турасың десе күлкүсү келмек. Эми карабайсыңбы? Көзүнө тике карай албай жаш баладай жалтайлап отурду. Кыз чын эле баягы кыз эмес эле. 3 жыл мурда сетер деп теңсинбей койгон кыз азыр секелек кыялдардан арылып, апкүй тилге оңойлук менен алдыра бербеген, кимдин эмне айтаарын, эмне дерин кашкабагынан эле билип калган. Баки жокту зирек акылга салып калчап, турмушка кадимкидей тиш кагып, бардык жактан баралына келип, кемелине толуп келаткан маал эле. Анан калса жанында жок жароокөр бир назын салып, жарык этип карай салса барбы? Менсинген кандай жигит болсо да дабдарытып койгудай болуп, жанары жайнап, сурайылдай суйкайып турган кез эле. Эмне эле мынча жүрөксүнөм, деп ойлоду жигит. Асманын таштап иймек беле? Эми өзүн киного чакырам. Барбайм десе, жок деген ошо болот. Биротоло үмүттү үзүп, өз бөгүмдү бөктөп тынч окатымды кылам. Болбосо бу кызды ойлой берип, бир күнү мээме кан коюлуп кетпесин. Кыз ыңтайын таап, китеп сурап барам деп, жигит болсо кызды ана-мына киного чакырам деп жүрүп, батынгыча 2-3 айдай убакыт зуу этип өтүп кетти. Кыштын апкыт-сапкыт 6 күнү аяктап, мүйүз аяздын мизи кайтып баратты. Жыйналыштап отуруп бир күнү Сарпек жатаканага кеч кайтты. Бөлмөлөштөрү менен аркы теркини коорашып жатып, сөз арасында 8 мартта жатаканада оюн шоу уюштурганы жатышканын, ыр бий болорун айтып калды. "Биз дагы чогуу чарам барып койсок жакшы болот эле", деди ал беркилерден колдоо күтүп жаткандай. "Майрам келе берсинчи, көрөбүз", деп койду ыстар-ыста макен көңүлү ток кишидей. Айт буйт дегиче айткан күн да кирип келди. Досу Сарпектин көңүлү үчүн көз көрсөтүп коеюн дегендей ойдо биздин жигит кечигибирээк болсо да кечеге келди.
Jatakananın birinci kavatındağı çakan zalga bir toп ele el çoğulup kalgan eken. Muzika oynap, ortada çimirilip 10 çaktıday kız jigit biylep jatat. Kılgandары alardın kızıgına batıp, kazganaktap qarap duruşat. Bizdin jigit kızdı izdep, gözünün kıyığı menen eldin ıdırın sıdıra qarap çıktı. Rus sonu okugan kız Sarpbek menen biylep jatkan eken. Bir okumda bayağı restoranda bilegen eki kız bizdin jigitти göre sala eki kolundan jetelep ortogo tartıp çıkıştı. Özübüzdün valsty bileyiz bayke, deşti eki jarışkanday. Ha bilese bileyli, dedi bizdin jigit da tartınçıkta bay. Üçü kudumu restorandagıday bolup bileşti. Kızlardan biri jigittin kolundan çıkıp ödünçö 2-3 kalgıp aylanıp gelet da bir ikisine gezek biret. Ekincisi da uşintet. Üçönün biyi barına başkaça, жаңы çıkkan biy bolup görüngönsüdü. Oşendi bizdin jigit eki kızdın jakşı ele jarpın жазганday boldu. Bir gezde tıkıldagan kamsork kız oyundu oşo başkarıp jatkan okşoyt. Alakanın tars çap, eldin göңülün özüne burup, "Biyge birtke tanapis jaryalaylı, emki geze gır kesede," dedi da oyundu nerejesin jaryaladı. Ar bir bölmödön birden jigit ırdayt. Ir keseni stut keňeştin baldары başlap berdi. Gezek andan arulanıp, ar kim çıkıp alına jaraşa nömötünü ötkörüp atıştı. Bilgenderi gomuz şertdi, dagı biröleri akordeon tarttı, ayrımdары çoğu ırdadı, gebirleri ır okudu. Taң tamaşa ulana berdi aytor. Bir gecekte arjakta ır kese tigen biri ömürü ırdagan emesmin dep gecekte ırgıştap kaldı. Anda uyça mööröp berdeşti, itçe ulup berdeşti, agada bolboy ınjıktay berdile, kızıp kalgan oyunun kılıosun suutbayın degensip, jankı tıkıldagan kamsork kız kıyın nemeken, sarmerden aytışıp jatkandan beter. Say boyunda tegirmeni temirden, ırda bagan baldardın ay baldardın, oğuzun çıçkan kemirgen dep şankıldap sala verdi. Zalda turgandar duuldap gülüp kalıştı. Kol çapkandar da boldu. Kamsork kız angıça Sarpbekti aldıga tartıp, "Gezekti anda siz ulantasız," dedi tıkılda buyruk bere. Sarpbek ırga jok ele. Irdamak turgayın murdundan gıngılday kılganın dile 4 yıldan beri birge okup bir bölmöde yaşap жүрген kursdaşları uğup görgön emes. Sarpbek ırday albayım dep kıjıktan kızı gelip barıp anan tigi şakıldagan şaytan kamsork kız dagı birdemeni aytıp şakıvalap jüberbesin dep çoçulap, jardan suraganday jaldıray zaldagılarga karadı. Bölmeleş baldardan eşkim görüne berbedi. Aylası kurup bizdin jigitти ortoga çakırdı. "Bir baleden kutkar bayke bay," dedi Sarpbek ayыбын sezgendey elge uğuzbay akırın şıvırap. "Özü düşkön orgo meni türtet dep bizdin jigittin birtke açusu gele düştü. Birok emi bolboy kaldı. Bu jerde konkurs je sınag ötüp jatty öle. Elçilep epte birdeme ırdamış etip koysa, etegin birok kesip albay." Birazga oylana düşüp, anan tamagın taptap, jengil jötölmüş etip alıp, ırın başta dele ünü kısılıp çıktı. "Joğuluk kanda salkın tartsa kabagın." Bul kadimki Rıspaydın jumurayı jurtga alınıp, geňiri tarap ketken ır ele. Bizdin jigit tolkundanıp atıp kupletlerini almaştırıp aldı. "Çüröktөгü jakşı uçurdu jandantıp, jok degende taanışıngday karagın." Rıspaydın bul ırında jüröktün ülbürögen kıldарын dirildetip, ukkan adamdın 40 tamırından beri bolkuldatıp jübergen geremet bir gayrıktar var ele. Oşo gayrıktar bizdin jigittin da delebesin gozgoy igensidi. Jumurunun tereginde katılıp jatkan arman bugu, kusalık güyütü tüynön beri kopşolup gökürögüne götörülüp gölküldöp gelatkanını sezdi. Ünü açılıp, jonunda jıbırap kumurskalar jaynap jürgönsüp, denesi dürüldöp bir ukmuştay tolkup çıktı. "Erkin öskön gülü sensin talanın, birde jakın, birde alыстayt karanın." Andan arıganday bolup getdi. Jigit özü da bilbey kaldı. "Armanın bolsa bala em uşerde aytıp kal. İçinde jaraň bolsa uşerde jarılıp kal" degensip, sıykırlı bir güç anı kız turgan tarapka jetelep ketdi. "Çürögümdü gül orduna sunayın, alıp koy" dep süýgönüňdün belegin. Düküldögen jürögün alakanına salıp, abaylap alıp baratkansıp, kurbularynyň dalysyna gyltyp jaşynyp, anı uurdana karap turgan kızdın tuşuna kantıp gelip kalganın bilbedi jigit. "Jürökti örttöp, jülünümdü sen kuykalap, türttüň meni tüpkürüne sananın." Jigittin çinele özö görtönüp, jürögü güýüp büt denesi aly olanyp durdu. Aga jardanyp turgan elda görünböy kaldı.
Bu düýne özü, anam bizdin kız gana barsınıp, ırdın ırgagına ırgak bolup, janan surup alçuday sızdagan gayryktarga gayryk bolup juurulup ketkensip, işten tütüp attı baykuş jigit. Obondun geribet gayryktaryna goşup, iştegisinden beri baaryn aňtarıp, kızdın aldyna jaýyp salgysy gelip, üni da sööke jetkide bir ukmuşday muňkanyp getdi. Ühümü totu üst-üstüne tamçylap, jürek baykuş künölüdöy jançylat. Ayçy gülüm, ayçy süýgen jan erkem, güýgüzösüň meni dagy gança wag. Uşu sözlerden bary, uşu gayryklardan bary Ryspay ırçynyky emeli, bizdin jigittin özünüki öňdönüp, özögün jarap, jülününden syzylyp çykyp jatgansyda. Bardy garman muňu, içine batpagan güýtü aşyp taşyp, ırdyn akyrky iki sabyn dagy bir ret muňkana gaýryp girdi. Ayçy gülüm, aytsaň süýgen jan erkem, küýgüzösüň. Jigit kapystan ele esine gele baýkap kaldy. Kıpkızıl çoktoy bolup başyn jerden götüre albay, biri tuşap salgandan beter bılk etkenge aly gelbey, bir orunda baylanyp kalgan kızdın tak maňdaýynda turgan eken. Jigittin meýesin çagylganday bir oý gözep ötdi. Paýkuş kızdy uşunça eldin aldynda taza öldürgen ekenmi? Ol 90 jorguna uyalıp, oňtoýsuzlanyp ketdi. Karbalasta valdastaý düşüp, hem ne kılıp jatkanyny özü da bilbey, kaltıragan goldory menen kızdın samaýyn komay sylaglap goýdy. Uşu malda kız başyn jerden alıp, uzun kirpiklerini akırın öýde götüre berdile, kakanaqtap kalgan jaşı eki gözünden ıldy möltüldöp ketdi. Jigittin boru tilinip, bötögösü jarılıp ketkensidi. Geçirim suraganday kızdy moýundan jumşak kuçaktap, imere tartdy. Bulkunup boyun ala kaçatgo dep oýlady ele, kız antbedi. Jaş juğan betin jigittin töşüne gatyp, kuçagyna böjökдөй böge düşdü. Bizdin kızda tumçugup, tışka çıga albay jürgen buguna turuştuk beri albay, iç kirbiye jazdap, öpkösün kaga, içinden solukta varaň turgan eken beçara. Jigit kızdy şart koldan alıp, toptan surup jetelep çygyp ketdi. Janatan beri çakan bir lirikalyk dramaga gübe bolup jatkanday, tym-tyrs bola düşkön zaldagylar, el gözünçe kızga arzusun aytkandan tartınbagan bizdin jigittin batyldygyna tem berişdibi, janyn çin dilinden berli burdaganyna razı boluşdyby. Esine gelgendey, bir okumda alardın artынан şatırata gol çap kalıştı. O şentip gün astında bul tarıqta ötüp ketdi. Bizdin jigit menen kızdı men azır dele görüp kalam. Kozularday çöwüreşken neverelerini erçitip, erteli geç biz turgan üýge jakyn kıyaban bakta seýildep köp basışat. Erkeletken atı bolsa gerek, bir neveresin çilisten deşet eken. Dağı bir ösün datkayım dep çakırışat. Salijan akındın, muңdu bayanın bizdin jigit menen kız adır estebi jokpu bilbeyim. Men bolsam alarda görgön sayın oşol poemany gaýtalap okuganday boluberem. O şentemda Ilayım akındın arbaýy razı bolsun. Bizdin jigit menen kız aman bolsun dep goýam. Çıgarmanın ayağı. Angemeni жазган Esenbay Nuruşev. Okugan, audiolaştırgan Ernest Kıyas.